Medafo Nshira wo na me na wase Saudi Emergency Ghana TV aye wo number 1 channel na abreni abribia no wo hye na wotie ye na afi ye story de ba beto ho no mo hye na mo famu afutuo de to mo hofo na nne ye maame bi ye nua ba ye yere bi aba bepie mu e wo ha sei a wo ne ye che na kosem na oni nkyire mu odi etudwa ne kyere se si ye kase abrabo atwa obi achi ma ye nua ba yi kyere se ono de etwa na chi ma ama na bia na ne nsem nyina ene se eye ne mofra brem okonyinsen abra no wo GHS2 na ne nyina komra sana na wofo eka ho bi na mo bi omutu ye gina bi omusi ye ene ma ekotwetwe nyinsen yi ede ba na bra boso a wantumi empo antoa ne sukuu so na ne ohaw bi a aba ne so no eye nsem pi nia ofemu no ahokyere pa a wokom no tese oto na ne ento obi anim eno de nani abekire mu wo ha se ya o tufo se youth no moye de ye fa futuo efemfrim ne efentu ye hofo ye tutu ya na monye se na be ya okine bi no ye nsu ya brabo enkonkowie ye se ne de na akokowie no na afen so osre sempenifo mo ano na ahokire no na amu ontumi enfrim mfi empo so mo boa no mo so ano kakrama na nka nani beje ensempi eno de tudwa kame ho ne ye nkonkotie mbrasisia Ma, na what to say? Baby, I boko. You, ya ma, neso kakama. Maybe I wona nam. We dey boko. Is a mama. America crabby, and maybe a coso. I shameso. Me neighbor maybe at naka crown fancy and penamo and some crummy and some a beam. Yes, our real air cosolana. BBC and them. A teen will be a fan of baby. Tin krana wo me wa tinsa me hwe o macho wadaruma bema no ye den na oni ni hia wo ye nwade ba ne se kwa na nkoda me nsa no ba mu actually wa nya me wade ba na me ko school na me hia na okay na ko school na me ko school that was broken home ni ade ntino na ahokyere ni ade wo fi ntino me na ma o makro okay sabre school be na ko na me ko St. Joseph takwa makro hayan na se nya SSO dabi na me wi school kura wow ntino wo gina say na me ko GHS2 ai eni o te o de na ntem GHS2 na de hia be ma no o da bi me pese bi hunu na fe okay de hia no na dia na ya ne se o ma me no papa jaya ekofansem bebiri na ere eba enti me kotena me na no nche odo de ebe o ware na oni me kunu sense ma me ba papa o ma ku ti ono so akoye be me wanti ni anso mu se o hwe me na ekofa asanse mi enti me hia no mazin e wo post office ya me jona na support me kakra anti school me dey ya me increment me because me benyem me first bon nti JHS ne kwa want me antro ade ma de pa na me nti ma anko eti me pacho ye hwe ne say JHS2 na wo hia no no di say na yin say bye oh anche bia wan ya kurama wan ya kurama na yin say bye na say ama me fere ne ade na me de join school nti ama me koye adwuma okay nti na wo ne wo papa no na etie na da bi papa de me koma me so wa some so one mentina e wo macro ho okay nse bebiri nti ama mentina no ma antina no mu di mani ni ade na ma boy no ohu me no me kwotena na nchen enti that time no ohu boy na foforo de so vanza wo to so wan chen e na wo hu be ma no e kwa ben na na ofo so free wo so wan chen JHS2 me free me so wan chen cross na me hia boy no okay wo free okon free o abetina ma busu fi o macro ana busuya no se na ma say obi ano ne man na ntimi ma me say no mu ni ho te na akoya asa wonkwa na hote a wo bo obra na ma me de kohia boy no okay ana me de kwotena na nchen e wo ne dem mfa no sa na boy no so sa abere na wo hia na wo JHS2 no so wo no ye dimo magazine post office no efitani aso ye dimo magazine sa abere no na wo ho soso se de na e wo so ya o ye fie de ya ho soso na me ho soso pa okay nti ukọ boy ni fie no boy no so no ne hwan na tie obi an hye dem misal say na akra fie na ade na be obi an hye dem misal because say mfa so ma me ma no kwa na e be ma nti e be so oye na dwuma de odi ne so to ne ma me mu fie ni nua ma mu nyina no so nya dan ho no ma ono so ye de eto okay
na me kotena no nche okay nkura mi asan de epanyini ba na de otoso ba yi ana last hour enso ba nti last hour na de me too free my kura kotena akono no iti sabre ni nyina no wa nko wa busua ho no no se me busua fo a me maame na me maame so ni bet se o kofie so okoya amamre de bi ana busua ni bia nso anhye ne se wo be fe de hye sabre na maame no papa nyina ate ase obi anya mfi obi a me ma na papa ate ase no onwi me maame do da so ate ase am papa ate ase no free okay tu ne wo ba ko no wan na be hwe wa wo mu ne ade me maame ko no ba chim sa ko boy ne maame o maame hwe no mpese obeka asem no anwura prekope fise nkomo na yedi no se free baby ne bekwa ko wie baby ntina mama nya abotre ebise bisa we nyina no fise school time fanza school time boyfriend nyesa me da me say awo cheni mu na me di hu no na ma me jai school okay but no na break me hey mafia oh say ana make us say unu obi like our wie mu no breaking home bemwa ma akra no ya basa chire ye honi mu kakra wo na wo experience bi me kwatina me so anchen no na niam aye too hard so otu obi nchen obedi wani obaye oniam ne sa akom ne sa line no nti ama ukoshi obi no so person no like obemo odwane de obebo nti efi okra na efi ra ne na aye so onem betina nti onu momu na breaking me ti me ni breaking na mshia na mane papa enti time na no so achi ofie wo no obi hu no ka cho so no betina efi ra ne na efi wa okay ono so no ko school ana that time so ko school kumaka okay no so wa chem ko school kumaka nti fie wona na mu bre na efie da o nti na me efie wona na mu bre ki me da me ni abre ba eti fie wona na na say breaking side ben wo ma me dem na no dem no dem say efie ra ne na 99 say omu iska kaka okay no ko an wo do share inside nti ya say me breaking and be share me mai papa yi so no na since then me na to aso sa me wo obi a bim te say me breaking ya de share fufuri okay enti yenhwe baby a wo kan beduru yes wo ne ena mawo miensa ba ko na wo no mu no onkomodie ko sen hwan na behwe wo wo no mu be ma no nso na na mo chu te sen a e ma wonya akokodro sa de wo ba ko kan oh ba ko no mu de na wo ye very good ba ko no de so wo da na ja wonya e ba be ma ono so kwa na ye be ma woni ma me sai no mu ye e ma nko a enti na ne hwe mu de na ma mu kuro ni no o hwa akora no pa second one so bai ba de ba ko ne sai ono ne de obema bia de no ma asam de no no nyama na o hwe atam ope no aba but na sade se obehwe wo de obehwe wo kosi se obe de obe wo but ni nyina na ma ne ne ye de na tie fa se ne na atena ntie tu kotena akro no na me ba wo third one no ana efia ya timu no okofa lady bi ofie ho na afuna me se ma wo anya 40 days one me ne lady ne ntokwa ne ade ana lady no oya say maguna ni ma se ofie o say akotwempena ana ofre ne ma me say maguna ni ma se say akotwempena ofie o ne ade nti ntimi ware bi na den na sabe no hu so akotwempena na lady liti fie obi nti omu pie anadwo no oba ya na obedum no phone nti me so phone na mu se lady no so friend number because na mo so number okay nti me hu number na me de phone pie na lady no so gina ne kwana no wa all friend na me de number no ogina woni be ma no dan kwan ogina no mo kwana fa say guy no gate ni a no so gate ni okay nti woni ni pie ko ba ye no all friend na so obedru fie na no dum phone ana me so ye do person che say be ma bi o be pie akwa ba be dum ne phone bi ano pati atwem me aka say de na matete say oni lady ni ko bibi say but na me nyini okay because lady na me timi wo adua na ma ne bi di ofi ho no but that very day no opie chai pa ma obi friend mantem o kan say o say oni lady ni ye dai e fa dropping but man shada fa ma aduna ko ho no because na ma wo ye dai e shadem nti wo mobile no odum na phone na ma adwene ye dai
e course na lady no so my at that time no okay to no ni be wura ho no ma na lady no so hu so lady ni bie ne pono no na me nai nti me so na fo na 11 abapa ho ni anana na nai na oza na ma wo foforo nti na me ntimi na okay na mba na ko 40 days ti me bie pono na mo so lady ne fa efre number bi me I don't think say number na de ebele na me nye too show nti me fa me phone na me hwe number na me hwe na mo so lady na ti me the phone pie ko abonte na me I don't know this time o frɛ ni pass me na just say sama me te wa abonte na ebe no correct ya akasa wo fio at that time dede da na dwuma na dede no ba e me ni game ni ma wo ye dede sai o wale o ana me so won wale me na me ni na twem print ni ni di obenya bia na wafa sa na nwe ne ye de e kai na adachi na boy no ko ne ma no mo say if you atim me ko gu na ni ma se wa twem print no on timi ni ntina bi mu ade achi no pana na o ma me ne boy no be fa kia be si fi ho be twem boy ni ne ma nyina free edem won na ka me de na batan ne won se wonum no bai o mu fra obi sa won asem se obi sa me hwe na me ba no 40 days keto ya wodi mfimfin ya chi enti ma me fra me nua boy a me di na chi bai se o megina obi na ebi ana entokwa bi ana se bibi ye dai ebesi timi nua boy ne begina na boy no bitwi ne ma o yi ne ma no o kan dai o ka hwe adentia me nua boy ka chem se ma me ka hwe because the open o ye say obema ne ma me no ono abe yi ne ma na ko enti ma me ma no nkasa na obetre ne ade woni anu na dictate ma wa aha won dictate ma beta se na ebi se ye me a me ne me kunu na tie be ma wonye me ho ade me ne na wo ena wapie tie o wapie akwa aba anajo ena ne phone ebele ena me kofa phone no re so na mu se girl ye otifie na efre no ena me makọ girl no akotere morning se menene na wo no no so se ya mienu nyina onye obi anwode nti wa ba pra benya no ayere no wafa ade echi ye na mase aba so be yin ma so doso o ya na otene ne nsa be ma no obi a otesa tina wa so be sa na dwona akasa kra no obo me enu tina ma me frɛ me nua boy ne ye de ma ne ba no pa na se bia na ntokwa bia ye de access bi ko de ntia me frɛ me nua na o ye se ma me nkasa na me wo me ba no oto kente sikane white ma me timi hu se obaba ba yi kente no e de akoma ni nua ma mo oye that type omo ska ko timi ko ka chen ma me se man ska se so onu ade oye mommy's boy ana I don't know ko no kwa na e be ma e ma me emanyo mu yo omanko oyo baba enti mi kente ni free mu na m kan se sa kente no na no opesa o na me ye de e ko se wa to kente ama mi timi fa kente ni ma no okay ana kwa da na to ko enti me free mi nua no ye se men ka sa de jana ma ni 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 ma nyina nya de enko ba me hwe se ade a wu mom one na tia odu sika to ye de on fa nka nya de enko ena ma ni nua ne de be gina mu e hwe ni din no yi ni ma nyina ye de ko no no so yi ni ma so wan ka hwe an joseph fia ni ko a chira mama fa na ebo kora me back to na dance no sa be 2 4 no e ma madam fu be ko to standing fine at that time be see ho e ma me ba nti ya titifi o sa na aka akra be ma eta mo so na ko tena ma me nchen ko tena ma me nchen o hwe o mo ama na efe wasem no me hu se wa bre wasema wo kan mu oya ma bre nya botre asha me so ache be ka me fa ma ba asha me so ama afede ma ho di ni asa ni ndo beti ma ka se mo ya we be she nkura ya ma me musika ni na ni je me nya adwuma bia adai ebusia we ye oba woni be ma awu mamu miensa na emma ne miensa no sede ni nkomo ne ko ni nyina kire se enkoda no bra be ma ne yi ni ne ma ko ye no be ma ne nya na bi so obehwe nkoda ne da se ye ne boapaye se ye tirimodin se ye die yi yeni enkomo yi no oguso wo piepie mu na ba bi kakra menti ase ne se epepo ani mu ate kafra tobo bra oyi ni ama ne ko ye no ubo wabusu ya mane ese be ma no mene na wo no mene na wo miensa no asem sei na esi wo be ni ma kone dia na mo na busu ya no sutu fa ho de atem ze mbapa yo obi am jai school na fe no on fi mi biem ko sam ni ma de panti e ko ba sa no papa ye se on fi mi kura bi on kama sem bi mti
ɔde me ama boy no ti na me maame so aware te askware mampo ni niku no niku mase enti me frɛ me maame na me ka kyerɛ no yɛ sɛ ɔbɛba asɛyi enti bibie ne me ni me nua boy ne nyɛ dai endili enti me nua boy no enya adwuma wa akra na me ka kyerɛ sɛ omunyai maame ya me nyɛ dai me nka mase enti dan a me tuma me ko me maame mo bronco no omusa bebu dan ne ni beyi me fom nyina egu abonten ama nsuo bo Mama ne be yi sa. Boy ne maame achew. Ama boy na danfo bi ko aka chem say ade a boy ne maame aye ne de. Me enche maame no. Ti me amadwen say na sa dan no. Na e hwan dan. Boy ne han me ni na akotene mu. Okay. Ti na aka akra bi ama time na so. Okay. No no yi ni niam ne ye dan. E ko enti time no so ye no. Na se menya ba bi anyi niam ne ye dan. Engu ne fi ana frɛ say oje dan no. Na maame no be yi niam ne ye dan. Egu abo. Na maame ne de na nka osi mu sɛn. Den na wase ya wono no wone ne ba na tie watuko eti se wo time aso afiera no gene dan a den na wase ne ba bebu dan ne be yi mattress tugu abonten enti maame de ba so ame police station no mo yese omu nkan kura asem tie mfa nko so for lie ho baby ana me de ko ho no mo ti me de ko am ko twere ma no asem eto ho no mo ana boy ne yese anya hwe o maame di fo obeto fo mo no foforo ama no ene ho no eto he de otoye okay ana me tame sabe ne nyina no hwe nkoda no tata me na me masesa me ne makọ mamo no onfi wo mo na mba no 3 months sesa me ne makọ tena mama nchinti wan fi kura na marketo no benya 1.5 year ansa no de a chopa ye de e ba se obehwe nkura no ene wode 1 million ba wode 2 million ba be 6 months na bi mada na fi chopa no de ba se nkura ni nti na sa no nya de entina na me se enya adwuma adentia because the way I was here pay me back no me mpatla me no betina na bia wo chima ya me masem nti ene fa wona me nyede nti na me baby ana me ba Mr. Fade oni ma me ti ma iska am de be ha da wo UGC am ka che ma me se on fa nkra no mo ntina na me ama ya adwuma ya de ahwe nkra no ana wo boy yi so ka che me ma me se anti ene o mo ntina na me am so ma ya de me support na nkra ne de me mbese o mo be ko ma fi o na o mo ko wa me man kwa ni ska obenya bia dinti e man kwa ne ma fi o ka sa asem no ya boache ana me ma me je nkura no no mo ye dan etena ye ti me ohwesi na me ma me ska ma enko ema na me ka che ma me se o no man kwa nye dan enwo no ho na me ama ye adwuma me di me ti apempem ewia Ghana ha ama me ame de me hwe nkura no e de o mo ko to Glory City me de wine no oni my dear to the extent say headmaster look at catch and say because of me doing anything on your school fees nti when later mama akwan mire bi atwam ana wo friend kwan say o person mo be di akwama wo ma me ho na am so okay say ne wo ma no mo nti so mba be di akwama de afan na be fa nkura yi e do mo ko ma mo abuso kuruwa nkura yi bi school na mo mla wo say na sa bre no na mo nhwe wo mo ni nyina no etse no nhwe mo de a de nti na o ma ne kwan se enkoda wo hwe wo no o mo ho bra bia na o mama kwan de a wo baje o makọ ma wo maame kwan ben so ba ade na de o ma no me no na me say obesesa no kwanya me anim no boy ne de o mfiri kura no bet oya ne ma de untimi nkasa wo fa ne mama wo eno de sa na tie ana me de kura na ma say okay so obeso mo ko di akoma wo nche de a fine o akwa da ho bet o mu bi school no amoma e dai aba omu bia school am ko fan ko kai say o man kra ne ma Glory City obi no no be pe school kwan e wo SD abusokuru wa mo say ye beka o say kra na ma ho dia o hwe o na za o mo da o mu yo mo dada enti de enti na beka say me ai enne na mse na fan kra no na me de kra ne ma no na Mr. Father o US o ka che me say wonye dua bu akra ma no ti me nko na me nko ye na nya me boa me ne ma no nyina me nya boa me di na chi o ne ko jam kwan wa akra ko e mama nya wa manto ankura yi fra me apanyini me de ne ba o fra no as mama akomo di ye da jai o ko akomo di ye nya dua ni ami e jai school ti fie ana me na nya ono na be fa mu free ana me se o de mu ko school ai ma se fra me sa se ma se be ka ne kro fra me fo so wa akra aka che me se onya dua ni bia na me nya bia di ko ne ba no kra no ontenenka
I mean about time born in my back to me megu baby na makotena baby ma se mo ya me kra ya am me fa ka what's it and a cancer why ne mame me frɛ me bra na me say chama me pese me be kuma say no say ada na me say me ba na ya from me say okomode wa mo nkofo be bre fra me we na be fra me a ehu ma no ha be na me ko dem ada ma no mo nko skua na me fa ka na me ba kuma say that was December be me buy ya na me friend kura na me say mo ya de no me say ma we fie mo ko amba me buy ya le ntimi ya jeme to hospital sampana ye yi na me ka cha me ma me say odo nya ne ma me ko friend kura na da mo ma be didi o mu wi ano me dem do mo ko ma na me ni kura ni e ko na me ba me de wa ni wuru nkukom na ka to na sanfru nkukom o mo ba sa bi na ana na o ma frama no pasa me be famo munya hwe na de na mo ye mo wa mo de tifia yi mo me yankwa na mo kwasiesie ho nti me wura de mo no o mo na ni so ma chem sei na sa na boy na ma me da na sabre ni na be ma no wo na we ni wo ye ni ba bi kura no o na nam that time no kura enti o jankra ne mo no ne ma no e no kwese kura ne nko school no mo nko school me kwa SD school mo ko bisa madam ne sister o ba ke over me de wan no ndi made ama akrai oye vagabond be me ya ti mo ni nko akra no enti se wo na se wo je obedi kura na fa o makọ ekọ pe ba bi mo nya dai enti na de we a enko yi me school no kura na e me mama me ya ma to na ma ko fi also still me nim de enti ankra no o mo me school SD school ye na me ka che madam ne se mate ti mi wura dem won ma in fact na me boafu na me ade na opese wo ya ma blabo no ana o free say bi o so obi so anko school bi enti obe me e ma illiterate ana nti wati me jam agu ana mo obe fan kra aba fan kra ba gu ase what say jomo ma me ne wo kasai ma me ne dampa so no asole ai wona yo kwhini ba aba tun kra na gu ana me say no wagya hono mo ana wo kona ananam aso me na yo kwhini me no wo ba na wo nhwe mo no me no wa na yo kwhini oh ma ene so bo aso bo ma me ne mani nyina akọ mo mutu bro me that day no na ne ma no wo e ma mutu bro ma still wo ko fa wo ma enti kanu ane se o fa wo ma boko na nka ko be se kasa na me kasa o dem wo no ma me ne nkura ne kasa no sa hye ma me na bufuo na ma me ne woni me ti still crazy just so ni ni aba panyin o hye o still ni bukwa tugu mi so e ma be we police station into police station na ma me no wo na sure se bia wo nso wani e ma ni dia dey bet me a very principle me ade a enye no meka eya meka me dia no nti me no like me person see me ba yenya ya boache mame e wa homa no so mame mana kwa ba hello mame me mo ha o na je so upon to say ya me adimo wadoro ma woni mafia me pa chan yo wo boye nkomo bi na nkomo no a woni ye die no emu owram kakra ne awonka nyina ne se woni wo ba ya boache kuta nkoda miensa enkoda ne hwemu no ya boache nhwa nkoda no ma edru ba bi kwa ma oba ne beyi ne niam wo kan oba no ho ma mo beyi oba ne niam ma am ka hwe ankyere no oba ne beje nkoda no de wono mbra wo du so obefa ne ma no kura no uhwie stew ni ade nyina gu no so ne ya woni ni so a wo so nyina ne se ya boache enhwe nkoda no mama wo na aba no no ade na asie pa cha me da ne se me twa mu o ye ko mejansi wo de nya hwe ene se wona na di ka wo me ba na wo twa ye ko mejansi wo asie enti o di ka na wo na me ba na pe no osia oni obi contract to my zi enti wo ko fa no wo nyem ye no wo ye no na m ko fa na bet na me nche me ba ni cha enti me ani ko demu a de be die bia enti o mo sta fa to nyem bia wo de ato ti mi hwewa na ko nya 40 days no me dwara kwa na wiye na ko to na ko fa na bo wo ko do nsa to nto enti me se me ti akura ni sha wo fa nsa nto nto ta enti ubi ageti no na akura na tibet ti mu bui ye ne ko to no na me se wa da ma ade atin liko ji akura na nye na akura ni firi mu
and some of one kind of another kind of community by 10 years, some of one kind of near some banana and yai. Channel Nance, I met him, you know, when you buy this near what that ran, we tell once. You know, some standing at their mapping, you know, into a more way, and it's one of any that. To a woman, one of any, near from the trail and shop them. No, signed it as my question view. Look how hard I am. When you feel down, a contopa. When you are here and I feel that it's much how hard I am. I don't listen. Now, Runia, a job wouldn't put you by the minute to be over the other minimum, the man down, and you put my make a bed for me, and yet, it's about 10 years, but some better one of the millennium is 10 years. Millennium is 10 years. And I mean, what's in a bad of running to the bar? Mama, Pacho, whatever, Mimisa will say, look how Banuna Mukoli, a yen and your money be free, obey in chain. What we do, I'm a man. One more down vampire. Mama Janny is a vampire with you. I trust one man sending the farm up. Me to me, Shama, Mr. Martin, never had my picture of your farm up. And one by let me attend another man show and 10 years to come up for your case, never came. That's a follow for this station. And you're quite young money, make up a brain near the buy. And before I will put someone said that me, I'm a Mammy, me bow, me person be something me. What out to make her? No matter come on. Mammy, whatever, Mattia, who can say who make a credit, make a car. What's a make her? Hello? Hello? Mammy, whatever, Mattia, dear Miss, may be sorry, what can say be a cram patcho? What book on the dear? Me bonny Biampoda. Many years she and a demo, a unibin. Where they? Huh? And I took Granda Dani, your quad like your quad Dani. Hey! Cassa, eh, cross him. Moody, say, sir, where for a chair, where for a chair, son, I come. No can say, man, say one year. So, for my chair. Say, and so say, no, Mr. Cassan before a chair, only for family. Not to question, and I'm a cobon, mamma, and say, a boy, Udia. Say, near go conform any. Near Danny. So, baby, mamma, say, my bonny baby, I'm a could be and say, a Danny. On country me. Although on country me, so about it. And I need 3 days to cram and flow. Mrs. Stegin, I'm out there. And near me, of course, one would be so by on Shan Cray, who can't tell me, say, what for now, we are into what job and life for man do, baby, I want it. And now you're been cramming me about or tossing me. I'm the sir, dear, wouldn't you bear me, yeah. But the neighbor, I say, me buy it anymore. Need your name and in your boy, oh, Ban, when you're 17 years. Our year school, I need school about, ma. Stylish, I say, I'm a bear, it's me, I can't so not be sad, be a na, or no one casa or dinner papa, be a no papa or moon, and no natural. It's 17 years, or in the left and in the right. Nanky Bisa won so none was some cacra. Mamma, no man, Musa and Sam, crown about 5 years, and it's the cat who was saying, I have watched the amount. I know almost about and China this year 4 years, Scassa and Abano. Ain't what would decline mean? I'm not feeling you home. Never, many 3 months, yes, and I make a kitchen or my baby, a man breaking. And I shall break here. Maybe a man can throw a radin say, Madame Timmy, why mention it? By Katuaya Junior, ya 3 months here. But you and one I shall say, yes, I didn't. My obedience on my beer school, some the boots cramming to be mamma. Me don't want to just to last one classes. I better try to who you watch it. Me want me say a free sir boy no. Last year I said that bempo last 5 years and 6 years. And to when you see I'm so sound quite free will be seen me. Nshira boy no baby. But I'm a baby a boy. O mo te kurana. What do you say? Mama it hada. 5 years o mo kwadi o ma no nyina wan si wada. O ma be di na nche 3 years woni wo. O susu se de nti na ya boache be yesa. Ma me mo mpa de me nim de nti o yesa. So o ba blank kwa ni ska ti me manya bia binti. Eni o hwe o. Ma ko bili se ne ba ma na tie.
akura ye school me ble ya pempa so awe so na mami ka me na nkasa wie oh do me pese mami o aso no de say akoso de te fine what have you kruwa mami akoso de ensem nkomo ana wo boye na nkemu de pa enso wan mama ante de wo kan ye no fi se wasi o ba ya boache ne yiri waba wo kwa du bebre abokwa du bebre enka obetimi aboye nchiremu epi so hu enti ensa nka wo ma ye kasa esi na de wo ka no waka na ya aboache ye fra wa wo mfa no so bomodi na ma ye nte won ka fi se last time me mentwa no me ma me kura na ba ha ana me se me kura me mama ble ondo do baby a wonye me ma me akasa tutu ne nan ba sei se ono ade asem ne ba because I na wo me enti obey panyini wo hwe no duru be sei ma jo na to o de bisa da bisa sa brande man se no osu ne onyen hunu ba mo sensia so mo ko me nana o me ma me wo mo kwotena me ma me nche 5 years no bisa ne ska do boy ne de ama no anyway so we school ya bisa no ese wo wie say we JHS ta me ya fra kwa ne se o be so amla tema na wadanfo bi abakuma se wo mo wadanfo ne de ka abafa na batema akoye dey abatena ne cha be ya adwuma anam se me ma bra me ne ba mate able ayo akra no o sika se na wa e ba akra no wanti se yo ne ba ma no ne papa na te nyabotre ya boachi nua ba bi aba ahoma no so me ma na kwa ba hello mame ma wa ha o me mo akwa ba nso ejoso ada madi mai na metimi abo akira mafia bedi mo dance ye se wunua na ya abo ache hwa Stella Sarah yo wonu akra kase woni wu mame enkomo mafia eboye wuni mu bi aboye chire mu de na asi ya sumo befacho oni me bra now na me bra me kwa me fe na minya no ene kwa se mi tia wo mu ma fe me bra me ba me live for afre na won fa Obra no pacho fache me se me bisa we owa adwene mu haw kakra na pacho de bia bia hanu ane adan na woni obey ya tenanya awo baako mienu anye mienu miensa nkoda miensa mua na waje wo majeje mu no wato papa ne ba bia tena de enti na esisa no de ninti be ncho na ye kwa ye try se be nya no so ye nya no to se bia wo de wo ye ne nua ba ye se wo ye ma nyina nua ba ma e bia waka bibia tro so ba yi wa ye ne boni bi nti no wa hyeda odi nani se ya na me de oni mi ni sa nkomo no de na monso makwe nua ma nom ne ade mo ba na monso mo de boa ye mo mai se nkoda se wonum soa ene mo na mo ba na monso mo tu na mo de aboa sanse ya boachi ye hunu ba bia wo ene ye hunu ye no Nshira FM. ala bon de feel ye guso na fe no si we ni school we na ba nti no me ba me no mo be ka sai na ma me na down for bi ba ya rento ko no me ne din ko mo ya no ko ento oba na be hu ne eze na wo ma me na koyi ya boachi ne ma free ma afia dem ekoyi ni mattress nya efri ho no de me nim ho asem te hu asem down okay enti yanhwa wanim sasa de waje asi ubo se papa nua ba soa ekasa nie oba wode sei nana ya wo soa na ekasa no wo soa se o nana ekohwe obi wa asupiti no oba sanse wo wie school nti wonu beka omu tira pam ho na de ebesie bi o mama ya so ate wo se ne sei wo ka de me twen o manim I say o mama me ma mi abla ye flow mo mi nyomo like me so akra na nsia me frɛ no wa no apeki bo a me ka chen so wa miniska no asenim bi o so asendi usika wa me ka chen se bi aso wa miniska no asenim bi e bo akra mama mi ti me frɛ me papa on fa me frɛ no on fa no o ka se o de me number ama no boss say o ma no boss na asenim ska ana o ka se o be send 500 cedi ana me ka se ndi da no wo de mama ana se wo send mama ana obi say na me adwuma be na me ambeji 500 cedi action to wo de be mama
na me mu you send me be a 50 cedi bi na me asham free wa me free na me nya ni bi papa edi say bibili me kura me kai the last time like me free in che me kai the last time me hu bro na no kura ka say obeba akoto akoko na me yi bi amai no an kai me ba mama Sarah Yes. O bai na ka say yo wo say waka ne sa wate on hwe monim Nate. yo na ene o ma me nso nkasa ye frɛ no no na nka ebi a me de na me pɛ tie free no why de ma bi sa wo ye nti sɛ de waje ato na so sɛ wo ne be kasa no de be si bia no ma ya so nte na ye so ye hu no why Gotcha. CP what did they say je fam na na ya uko school eh me school fa chu JH school bi okay mo chro mo results aba unya say show me 25 which is school bay me choose Kumasi Senior High, me choose OKS, me choose St. Joseph's, Sims, and a Pentecost Senior High, and I do Gemfi, and I'm in Sims. Unya Sims, when your Sims, it's what started school. Almost 18th. What to tell when you're menina? I'm sorry. And could I be a school, JHS 2 new classes, book back, who say crowd be Antoine. A Pia JHS ni a crab was mine, a tramming to what do you need to say? Nana, she camera here will make you win. Na cancel the opposite catch or papaya watch it. Catch it. Oh, I did. Baby. Na mabom papa di se papa ni. Nshira Ni FM. se metima kasa asem. O so de mabawi asem. Ba obi foforo na ehwe me. Atoda kra papa kuku ano family papa kuku a che dia. Ene me na fubi ko ye Ejuma base na where I will go here. Ejuma bu e side one kra papa na se me nti na kopɛ kwan ma me. Roberts ejuma. Me sha CS 14.6 o'clock. Omutia ka Friday me gi 200 cedi. Ana me ma me so like as one year minti me ni aketo aba me de ko school. Me papa so we so finti bu ha yes of friends on ko be. Ti me na like aduane bibia me na me ni finti. Oni me aduane no a. Me papa no kula minti me ko ni nchi. So okaza me mlata ma abo kula me se me nko. Obsam za de ntina me mba me hu de me nkan kire no. Ana me ya me sheda se kwan ne wa. Ba ya se I didn't need any day now. Sims one ubenya ubetimi dia ko school. Me yes sports my school. The sports na de me ko school dey ba. Ya din tie de makwa mass, am makwa justify. Meaning say E be fa sports bay which sector now? Me bo Handball. Okay, nti school na wo mu no mo de ba media. Yes, e ba ko na de makwa. Okay. It is Simpson kwa sports na wo koye. Me fi ade asem na be ka che ya watch. Mini bibi I catch the boy we. Come my blood. Mini bibi America. Said oh my me jina na je ana ma me jina na bench. The boy na ejina na ma so. But be anyone ma obey said no. Ade say do baby me gangu me ma say comment. Obi ka da wa na wa. Ana na we yes o di kura ba yes we ya jumota ma abo. Mini ajubo ba ye ajubo ni ha mujuma ni ha me se mitivie na we se tie do ti ase a we bi ana komode o ma sora no ba ni ba kaze mbebre ade ase big mama wada ma wo de woni afika ka nkomo yi de na obetimi aka fa ma dube bia na ya samoya media ye ha minister ma me no aso o blemu system wo no ma bia waye ye no ntiro ba yi nim o ba no hwe ne ma no yeah enu ne titiro ye de wo ye o buru nua ko ne enu en ka ho
One share the ma and Kola do my baby at it. And no way now, Emma. Your family this station was me so much as with the ocean. Yeah. Intimate say the oil and I say. I didn't hear the gap a Kola with. Then for him, a great transaction for you. But the year can move for Jesse. Yeah. No problem. Yeah, you know. On your side, you are in the agent. Into a bus as a collaborator, imagine Bonnie Crabber to them. Imagine Bonnie to them. I am a yes, Chese. Ya watches who will see our enemy. Wouldn't collaborate, I say. No one show my for so be a news. Okay, Yana, ye can't wear Yana, you perceive Chilemu quite chilly say. Fathers are irresponsible, very intentional. So woman, it is punishable by law. Who bet me at them? And I'll bet me found you. It is punishable by law. A good baby, you can't near mouth space, kaka, where you say near Shama, for Weber, near Sha, near Kakaku Bunu, Nastil, the Obeya, and Mranu baby, a do better. Eti ya boache do yenya o maame yenya uni aba but enya wo num sisi mu ne nkoda efiri baye wasiri mu a ye ne kasa stylish nyan me pese nka ye bona no asem no a wo kan ye no se wo drive ye frewa wo be fa ya frewa ya boache wo yire ene wo bapa nyini wo ba na se wo no de ye ne ya wo de su na kasa de ye ne ya ne se obenyini bedru baabi no be shadow no beka se ne papa ni but enye no so ne agina ye wo mamra ye de kama mofra ye wo mamra ye de kama agya no mom ye very irresponsible enti ya boache ye ma the benefit of the doubt bia na ya kan asemi wo ma meni wo nua ma no betimi afre waka bibia kire na mom se ya anti bibia de a ye bedane ato bibia se na fe baby a wo hye se ye se hane tema no eye baby a wonya escape route bi wa wo magu ha nti wakopo baby atena wo ye de wo ho beto wo a Ghana kroi mu ne ye wo no na yenye ne sa baby a enu nti stylish komo a woni ni di ye no me pese ye ma tie fo hu se ya fra no na mom wa hyeda na wa ye na dwen se o fa ko no bi fi say frau e ma wuji tum sai wuni no oh yo oh me samene mo bekasa mo fra ye bekasa ya fra wa pesa obeka bibia mafia kremanim o ye say dia ene yare teta banso baby yankopon akita mu akita nkoda yi mu enye no fe enye asoma me de hye adwuma de na sesa wote esum ne de eka ye ho abrabo mu wodi we yachi na wusu na de ho ena oma mo nyare kura ewu oma mo nwenwene kura no wonu mu ko enti se de yankopon akita wo mu abedu sa bre ya akoda no wode na fa mu abedu sei na wo kura nketu ani mu no yankopon behwew ewom ye ne be kamera ma na behwe ne ma no nanso yakopon behwew what did you make an say eyesa na tie sana mama enyu mego intimidity adai medi mego ye go skuza adai mari ko kono ba jise enyu mne pedidi na bema no a wo ne no eware ye no oboa wo ma nkoda no utimi hwe wo oboa me pa oboa me bizina na dwumade ase a odusu di tv ozo mo bizina because me ba ko so ye meja mema sadi abizina adai nyabotre kama kuma to yem meba wate home kakra bi emame busua producer gusu a said your kind no wose ya aboache ahoma no atomu ma wofa enti ebedu so obefa no na de we yanum ne yetime ene no aka ne yebomodi anse ebenya a friend say ya aboache ma wabehwe ne ma no but me ankasa said yakoda no wasi akasa na wasu no mu kofia from me make first me mama 1000 Ghana dabi tena se dabi hey
benye bi da tena se misra wo tena se ya matan misra wo na wodi bi apɛ akora no ne ho ne ma kakra meme wo ba be ma se ya wono nso so baba ya wo se Louis eno nti ne ma wo behia beboa na ma na timi akọ school no fa pema no na ekire minim se Yehowa be kire wate na ketwa no nso so no Yankopon beye ama wanya bi edi ama no wate na ka wakoma to yem why we die mati biankasa ye youth na wotu omofo a omontie no we ewo mu se awofo no eka ho bi nanso senka omane ni da ho a ena ohu ne se na awofo ntemu atete ena bibi so enti obema na ni akona de sua ho enka konko si ni se ken konko wie ni se otu sa na mo no ena ene hwe bibi akwakọ wie no yenka sa ye ne fort awofo ne so ka ho bi etole bia awaregyaye sei ena kokofa ba eya na ebi modi omani ato omma na omuda so te aware mu enye se nipa no jimi ne wagimi o na mmada ache ho hia no enu nti ena ye otumi esoso nsem so se ye bu ne ye mie ne konkra na no da so te aware mu na mmada ache nye ne mmada ache a enkwant na ho nhwe se obi di hye emro no saa keke emprepra no punch mu punch onje ni nyina hu ni widie mu anya se onye nipa o ye nipa nanso ochina bi asem nti se na ebe ya ochina bi no ye konko ka se aware ojaye na ama ne ma abrabo aye basa ana mo bi otu ye na akwakọ wie ni se on pesa de mbone na atie nti na ye omo ye sa ene she de wi a mami esifa ebre esam bema a okokofa beto ne ho so ene ne kokko wo ye hwe bra wo bre otu ne nia ento obi anim na bra bona ye basa o hu ne ho ano we ena ya na me de ye mfato ho me de etu youth ne fo se mo hwe ma bra bo yie me ma na mo sa mo gidigidi a che se task 20 monti om ho jai mo hwe yie em fa tu mo hofo na sade we emfa fa so bia mra mo atede enye hwe ema mo emra wusika ema wadwuma enkoso timo mi enhwe yie ni entutu ya na mo yie ni enjai kwatidie no emmoa yen yo yentutu ya na mo yie ni enjin ye daache ho sesen anamo ya yetu daache mabrabo na bewie mesen ekombe de me daache anase daache na me hie bia menya sika ma na boroso ma metumi aide abo afoforo menya bi ma na so afoforo so ana ye bo abrabo bia yetu anamo bia mo me enwe hu na nkwanko wie ye mbone ya nkwanko sere ne yadi na ye betumi aide a provide for ya ho ye hia bibia yetumi anya bia aide ato mo me ensua de ya na ye de obi afutu aide etu ye hofo yese ukoto se obi awadwe hia na aide wasensuo e de asiu de ho sanso ene yese ukoto se obi etu ne bafo a na wafa bi e de atokoto dwem bedofo me de besia da se ne ye besanso ahia like video no na share na subscribe na follow or comment ne to comment section hono emma me se ne bebe a bia betoto na akwam na me hu adwenkyira wo e de fast story me din ne na akosua adepa ahanso e da so aye emergency Ghana TV da se ne ye besanso share bi macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.